commandant 22e région militaire. Umuyobozi w'akarere ka 22 ka gisirikare uri mu rwego rw'imiyoborere y'ingabo z'igihugu, birumvikana ko bishimishije kubona abasirikare n'abapolisi bahagaze hamwe mu mipaka yacu y'igihugu barinda umutekano ku mbibi duhana n'abaturanyi. Tubona ingabo zituje zifite icyizere kandi zitanga ituze n'umutekano ku baturage, dukomeza kuguma hamwe twunze ubumwe mu kurinda no kubungabunga igihugu cyacu. Nzabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho burunga herereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kure imwe rugende bakiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Niko muyingamo wo kuri uyu munsi wa gatatu w'indwi kwigenekerezo rya 24 Kigarama 2025, aho tugiye kurabira hamwe ibiriko biragenda bigarukaho mu buseruko bwa leta n'intwaro rusange ya Kongo. Nkuko ro bigaragara, bamwe baravuga ko ikibazo kigiye kurangira, abandi bakavuga bati ni bya bindi bisanzwe by'ibikabyo by'abanyekongo. Ni mugero bimaze gutangazwa ko General Idi Kapenda uyu ngo yagiye kuza guhagarara ku mirongo y'imbere y'urugamba mu rusasirazuba rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira hangane n'umutwe wa M23. Bamwe baramubona nk'igisubizo gikomeye, abandi bakamubona nkaho ari ibintu bitazigera birangira, bikaba kandi bijyanye n'ijambo rikomeye yavuze, aho yagaragaje amagambo akomeye agira ati umunsi nzaba ndi ku rugamba nta muntu uzemererwa guhunga. Ibyo rero tugiye kurebera hamwe, turebe rero ibijyanye n'iyi nkuru. Navuga ko ari breaking news, inkuru nshyashya, ariko mbere ko tubabwira uko ubu rugendo se rumwerekeza hano mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo ruhagaze, ndagira ngo munyemerere mbanze mbabwire amateka y'uyu mugabo mumenye uwo ari we, kugira ngo nituza kumuganiraho mu buryo bwa gisirikare muze gusobanukirwa ibigwi mu namwe mukuru isesengura, mwumve koko niba yabasha kuhangara M23, niba kandi azatsindwa nk'uko abandi byagiye bigenda. Ikaze nanone. Yitwa General Idi Kapenda, numwe mu basirikare bakuru b'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yagaragaje amateka akomeye arimo ibihe bitandukanye, yagiye yizerwa n'ubutegetsi buriho, harimo kandi ibirego bikomeye byagiye bigeza uyu mugabo ku gihano gikomeye yari yakatiwe cy'urupfu, ndetse ni bikaba rero byaraje kurangira agarutse mu gisirikare nyuma yo kwerera akatiwe iki gihano, ariko nticyashyirwa mu bikorwa bijyanye n'itegeko ry'umuryango mpuzamahanga ryasabaga ko abakatiwe iki gihano badahita bicwa ahubwo bafungwa za burundu. Mbere y'umwaka wa 2001 uyu General Idi Kapenda yari umwe mu bantu ba hafi ba President Laurent Desire Kabila, yabaye umujyanama wa gisirikare wa President ndetse anaba umuyobozi wa kabiri w'ingabo za Kongo. Umwanya yagaragazaga icyizere gikomeye yari afitiwe n'umukuru w'igihugu icyo gihe. Kapenda yari mu bantu bari bashinzwe umutekano wa President, anagira uruhare rukomeye mu igenamigambi ry'imiyoborere y'ingabo mu bihe by'intambara ndetse n'umutekano muke muri iki gihugu. Ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa mbere 2001, President Laurent Desire Kabila yarasiwe mu biro bye i Kinshasa n'umurinzi we witwaga Richard Kasereka, nkuko byatangajwe n'ubutegetsi icyo gihe. Idi Kapenda niwe rero warashe Richard nyuma y'iminota mike amwishe mu rwego rwo gukumira igikorwa cyari kimaze kuba, nkuko rero byagiye bigaragara. Nyuma y'irasana ryabaye, Kapenda hamwe n'abandi basirikare n'abasivili barenga 80 barafashwe bashinjwa kugira uruhare mu rupfu rwa Perezida, aho bizavuzwe ko uyu Kapenda yarashe Richard Kasereka kugira ngo adashyira amakuru hanze ajyanye n'uko umugambi wo kwivugana Mzee Laurent Desire Kabila wacuzwe. Mu rubanza rwabaye nyuma y'iyicwa rya Laurent Desire Kabila, Idi Kapenda yakatiwe igihano cy'urupfu kimwe n'abandi benshi, ariko urubanza rwananenzwe cyane n'imiryango mpuzamahanga iharanira uburenganzira bwa muntu irimo Amnesty International, Human Rights Watch, yavugaga ko rwaranzwe n'akarengane, kubura ibimenyetso bifatika no kutubahiriza amahame y'ubutabera. Mu mwaka wa 2011 filimi y'iperereza yitwa Modern in Kinshasa yakozwe n'abanyamakuru ba Al Jazeera yagaragaje ko nta bimenyetso simusiga byagaragazaga ko Kapenda yagize uruhare rukomeye mu mugambi wo kwica
Perezida Kabila Laurent. Nkuko rero bigaragara nyuma y'urupfu rwa Laurent Desire Kabila, uyu Idi Kapenda hamwe na Minisitiri w'Ubutabera icyo gihe Mwenze Kongolo batangaje ko nyakwigendera yari asize ategetse ko umwana we Joseph Kabila azamusimbura mu gihe yapfa akiri ku butegetsi. Ibyagize uruhare rukomeye mu guhererekanya ubutegetsi bwihuse bizabaye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri 2021 Perezida Kisekedi yafunguwe Idi Kapenda ku mpamvu z'ubutabazi humanitarian grounds nyuma y'imyaka irenga 20 afunzwe. Ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa mbere Kapenda yasohotse muri gereza kubw'imbabazi za Perezida, ibintu bizafashwe nk'intambwe yo gusubiza agaciro bamwe mu basirikare bafunzwe mu buryo butavugwagaho rumwe. Ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa 10 2023 Perezida Kisekedi yafashe icyemezo kidasanzwe ashyiraho Idi Kapenda ku rwego amuha ipeti rya Brigadier General, anamugira umuyobozi w'ingabo zo mu ntara yaho Katanga, imwe mu ntara zifite agaciro kanini mu bya gisirikare ndetse n'ubukungu. Mu kwezi kwa Kanama 2024 mu ivugururwa ry'imyaka y'abazinyanya y'abasirikare bakuru, Kapenda yemejwe burundu ku rwego rwa Brigadier General, bituma agaruka ku mugaragaro mu buyobozi bukuru bw'ingabo. Nkuko rero bigaragara kugaruka mu bya gisirikare ndetse no mu rwego rwa politike kwa Idi Kapenda mu gisirikare bifatwa nkaho rero ari ikimenyetso cy'uko ubutegetsi bwa Kisekedi buri gusubiramo amadosiye y'amateka ataraciriwe urubanza mu mucyo, ubutumwa bwo kwiyunga mu n'inzego z'umutekano no kongera gukoresha abasirikare bafite uburambe mu bihe bikomeye by'umutekano muke muri iki gihugu. General Kapenda ni ishusho y'umusirikare wagize ubuzima bwuzuye mu bihe bikomeye, icyizere gikomeye ku butegetsi, kugwa mu mazi y'akarengane, gufungwa igihe kirekire, n'igaruka ritunguranye mu nzego z'igisirikare cya Kongo. Amateka yakomeje kuba isomo rikomeye ku mibanire ya politike, ubutabera ndetse n'igisirikare. Ni ibihe bikorwa yakoze ndetse yagiye ageramo uruhare mu ntambara zikomeye ndetse n'ibyagiye bigaragara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bizagenze gute? Nihe amateka yahurira no kuba yaza kurangiza ikibazo? Nabyo reka turebe uko abahanga bagaragaza uyu mugabo mu ndimi za gisirikare. Rero uyu yagiye agira ibikorwa bikomeye mu igenamigambi, ibyo twakwita ko ari preparation cyangwa se planification, ndetse yagiye agaragara muri renseignement, yagiye agaragara muri defense, ndetse yagiye agaragara no muri offensive ndetse no muri protection des civils. Ibi rero nkuko babivuga, baravuga ko bimwemerera kuba yahagarara ku mirongo imbere y'urugamba. Inkuru ihari rero nuko kuri ubu rero umuyobozi w'akarere ka 22 k'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo General Idi Kapenda yatangaje ko yazamuye urwego rwo kuba maso ku mitwe yose mu ntara yaho Katanga, Luaba, Tanganyika, Holomami mu rwego rwo guhangana n'ibitero bishoboka by'inyeshyamba za AVIS. Ashimangira ko igihe azaba ari ku rugamba nta musirikare uzemererwa guhunga nyuma y'uko inyeshyamba za Fardc za AVIS ziherutse kugaragara muri Uvira muri Kivu y'Amajyepfo mu mujyi uhana imbibi na Karemi mu ntara ya Tanganyika. Mu karasisi gahuriweho na Fardc n'abapolisi kabaye kuwa mbere ku igenekerezo rya 22 Kigarama 2025. General Idi Kapenda yerekanye bwa mbere ishusho ihumuriza y'umutekano muri 2025 mu karere ka 22 ka gisirikare ayobora. Yavuze ko ituze ryagaragaye atari impanuka ahubwo ari ingaruka z'ubwitange bwa buri munsi bw'abagabo n'abagore bambaye impuzankano imwe. Yatangaje ati niba aho dushinzwe hose hatuje muri 2025 bivuze ko hari abagabo n'abagore mu gipolisi n'igisirikare bakoze ibishoboka byose kugira ngo barinde ubutegetsi n'imbibi zacu. Umuyobozi w'akarere ka 22 ka gisirikare yongeye kwibutsa inshingano z'ibanze za Fardc na polisi y'igihugu cya Kongo kandi anakangurira imitwe yose kuba maso. Idi Kapenda yabishimangiye agira ati aya yari amahirwe kuri nge yo kwibutsa inshingano zacu no kugarura imitwe yose y'abasirikare n'abapolisi kuba maso kugira ngo bitegure guhangana n'ubushotoranyi ubwo ari bwo bwose aho bwaturuka hose. Mu ijambo rye yakomeje kandi ku gitekerezo cy'ubwitange bwimazeyo mu gukorera igihugu kandi aburira abashobora kugerageza guhunga. Ashimangira ko intego y'ingabo ari ukurinda igihugu ari cyo nyina ndetse na se ari we mukuru w'igihugu Felix Tshisekedi Tshilombo, umugaba w'ikirenga wa Fardc.
yagize ati twese twemeje gutanga ubuzima bwacu kugira ngo igihugu kibeho. Umunsi nzaba ndi ku rugamba ntawe uzagira uburenganzira bwo guhunga. Nta muntu wese uhunga ntabwo ari uwa repubulika, ntabwo ari uw'ibendera, si uw'amahoro cyangwa umutekano, ni umugambanyi kandi igihugu ntikihanganira cyangwa se kibabarire ubugambanyi. Iyi nkuru rero ikaba yibutsa ko General Edi Kapenda wafunzwe igihe kirekire yanagejeje ubutumwa ku baturage ba Kongo abasaba guha agaciro ubuzima no gufatanya n'ingabo mbere yo kubifuriza Noheli nziza n'umwaka mushya muhire, agaragaza ko yizeye ejo hazaza. Nyuma y'uko rero ibi bitangajwe bise byemezwa ko amakuru agaragaza ko uyu agiye kugenwa nk'ugiye kuza kuba yayobora ibikorwa bya gisirikare, maze bivuga avuga akabigaragaza. Ibiro ni ibiri kwa mu gihe kandi ku mirongo imbere y'urugamba byifashe gutya nk'uko roko informa wacu abitubwira cyane nganyaruka ku rwego rwo hejuru mu maginga ya hano kuri Tanganyika nyine n'ubundi iri muri ibi gice, ubwo ni Tanganyika Baraka. Yego, harunze amato menshi ya 23 ariko ateye ubwoba ku bazi ibintu ntabwo nakubesha ngo yitwa gutya, sinigeze nanabibaza kuko ntabwo nari bujye kureba umuntu bisobanukiye ngo bibabaza, ariko ku bari barimo bamwaniriza barimo babwiraga yuko ari amato akomeye cyane anyaruka mu bigendanye n'urugamba. Yego, kuko bino bice ntabwo 23 yari akagejeje amato, kuko nari nakubwiye ko amato yari yashyize ahateganye n'ubundi na Uvira na Bujumbura. yego, none maginga ya bakoze amateka cyane, bigaragara ko 23 yaba ifite ibikoresho nk'uko abenshi bari bazi ko nta bikoresho ifite, ndetse nanjye ndi muri abo ngabo numvaga 23 nk'umutwe w'inyeshyamba waba udafite ibikoresho, ariko maginga ya byatunguye abantu atari bakeya cyane muri ibi bice, kubera yuko babonye ibikoresho karundura by'amato akomeye cyane ariko yo ku rwego rwo hejuru. Nibwo narindi bavugana uko byagenda kose bitewe n'ukuntu yabonye, ngomba gushaka umwe mu basirikare akansobanurira uko bimeze, akambwira uko bwitwa, akambwira uko situwasiyo zabo uko bukora, ariko nyine urabona ko imirwano yahinduye isura ku rwego rwo hejuru. birumvikana ku ruhande rwa leta ni nk'izihe mpinduka bari gukora ku bikomeje kugenda bigaragara ndetse binaba? Ku ruhande rwa leta nakubwira yuko maginga ya byahinduye isura. Yego, aho n'ubundi bigaragara ko 23 yabahamuye nyuma y'aho bari bakoze comeback. Rino huriro ukabona ko rifite igisirikare gifite gahunda ku rwego rwo hejuru. yego, byahaye umukoro ukomeye cyane iri huriro rya Fardc, ku buryo batangiye kugira urwikango kubera iyi 23 uburyo yakoze akazi katoroshye. yego, ndabyumva bwana Safari. Kugeza ubu ku birebana n'abaturage bakoze imyigaragambyo, barasaba kandi bakanagaragaza ibijyanye n'ibiri kugenda bigaragara ndetse binaba mu bice bitandukanye, bakavuga bati abazarendo bari batubangamiye, kuri ubu dukeneye ituze ndetse n'amahoro. Ku birebana na societe civile ni igiki batangaza? Societe civile cyo nakubwira cyo bamwe barumiwe, uzi ko benshi bari bahunze bari mu nkambi ya Zarumongi, ariko mu maginga ya hari abari mu duce tutarimo imirwano ihambaye, za Kakomba, za Katembo, za Mahoso, utu ni uduce za Sibatwa, za Ruwako, utu ni uduce n'ubundi dusa nk'udufitemo umutuzo, aho hose ni muri teritwari ya Fizi. Yego, na za Musambira, kuko ibice bisa nkaho birimo abawazarendo nyine, ni za Marungu,
uri kubyumva yego n'ubundi bari muri ibi bice byegereye umujyi wa Baraka nyine bakiniye kere aha hose na za Mukangi hose na Marindi na Mukunji aha hose niho abazarendo bakangitse yego ndetse bakomeje kugenda abateza akaduruvayi basahura abaturage ariko mu bigaragara abaturage bamwe bagiye kuri opozisiyo ya ba 23 nakugira ko nka mirongo 4% bari ku ruhande rwa ma 23 yego kuko 50% nabo bagiye barahunze bagiye bava mu bice bimwe abandi bajya barambuka bajya mu Burundi urumva rero 10% nibo basigaye kwambwa ko bashyigikiye iri huriro rya Fardc urumva ko umubare ari mukeya cyane kuko nakubwira yuko bamwe mu basirikare bakomeye bamaze kuvumbura ko isaha ku isaha bazatangazwa bakabamanika ni ibintu byateye ururondogoro ndetse byatumye abasirikare bamwe bakomeza kugira urwikano ko n'abisaha bahura n'uva gusenya ku mategeko akomeye ya Kisekedi ndetse na perezida w'u Burundi aho bavuze ko umusirikare uzajya usubira inyuma azajya yitwa unanyemereye twahita tubihuza n'ibyatangajwe na Brigadier General Kapenda none twabibwira abadukurikiye noneho ugahita nawe ukomeza utubwira n'ibindi kuko Kapenda yabigarutseho mu buryo bukomeye. Ngewe icyo nagutangariza kugira ngo tuzabone network za internet biba bigoye ariko ngo nimba hari icyo wabonye we wavuga mbanavuze n'ubundi ibyo mba numvishije hano kuri tele tuba turi. Yego rero Brigadier General Kapenda aragira ati muhungu rugamba n'umwanzi w'igihugu umwe rero mu bayobozi bakuru mu ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatanze ubutumwa bukomeye kandi butajegajega bugenewe abasirikare bari ku rugamba aburira by'umwihariko abacika intege n'abashobora guhunga imirwano. Mu magambo yuzujemo ubukana n'ubwiyemezi General Kapenda yagize ati umunsi nzaba ndi ku rugamba nta n'umwe uzemererwa guhunga uzahunga so wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntashaka amahoro n'umutekano ni umunyabyaha kandi igihugu ntikizamwihanganira ndetse ntikizamubabarira na rimwe. Ajya n'amagambo rero yatanzwe mu gihe Murasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tayari birazwi kandi namwe murabizi ko imirwano ikomeje kugenda ikomera mu bice bitandukanye. Kapenda arazwi cyane mu mateka y'igisirikare cya Kongo yongeye gushimangira icyerekezo cyo gukomeza urugamba rudacogora asaba abasirikare kugaragaza ubwitange no kurengera igihugu nta kwinyigira. Ubutumwa rero bufatwa na benshi nk'igisubizo gikakaye ku makuru amaze iminsi avugwa ku myitwarire ya bamwe mu basirikare bashinjwa guhunga urugamba ibintu abanyapolitike n'abaturage batandukanye bagaragaza nk'ubuzongera ubukana bw'umutekano muke muri iki gihugu. Mu ntego ye General Kapenda yashimangiye ko kurinda ubusugire bw'igihugu bisaba ubutwaro bwitange indangagaciro za gisirikare. Ashimangira rero kuzanyuranya n'izo nshingano azabibazwa mu buryo bukomeye kandi akabihanirwa n'amategeko nk'uko biteganywa biri mu itegeko nshinga. Safari rero ngayo nguko nibyo General yatangaje. Ubwo nawe wakomeza tubwira n'ibindi ku zindi aksi ziri kuberaho ibijyanye n'urugamba. Magingo icyo nakubwira birakomeye cyane territoire ya Fizi nubwo wumva aha kuri aksi ya Tanganyika Baraka hari imirwano ariko nakubwira ko mu misozi miremire naho imirwano ikomeje irimbanije. Ko byagenze gute bwana Safari? nakubwira n'ubundi ku misozi miremire za Mikarati. Yego n'ubundi ni ku ruzi rwa Rera rugabanya Mikarati na Mikenke.
yego ku batahazi naho hakomeje kugenda naho hari imirwano. Uruzi rwa Rwarera naho kubera yuko rwegeranye na Mikarati, kandi Mikarati ikabigabana na Mikenke, urwo ruratandukanya Mikarati na Mikenke. yego nkaba nagutangariza ko ino Mikarati ari agace cyane kari karabaye indiri y'ingabo z'u Burundi. yego amadubu n'intare bari babashije gusenya ibirindiro byabo, bari bakomeje kugenda bambanza baturutse kuri Puweze, aho n'ubu nabo bari babashwishuburije. yego ubu magingo aya naho imirwano irakomeye, bigaragara yuko n'ubundi izi ngabo z'u Burundi nazo zikomeje kugenda zisubira inyuma. bigaragara ko n'ubundi byabashoboye, bikomeje kugaragara ko n'ubundi ubwoba bwabasaze, ndetse imisanzu iri kugenda icangwa kuri aya madubu n'intare M23 yaba ayafashe umwanzuro ndakuka wo gukomeza kumva ubusabe bw'abaturage, kuko numvaga abaturage benshi twari turimo tuganira bavuga ati M23 kuva abaturage bagaragara ko bafite gahunda, harimo ababashyigikiye, bo basaga nk'abacitse intege, ariko bakaba bazanye imbaraga nshya n'ingengeramatwara bigaragarira buri wese ku mirongo njyarugamba. kugeza ubu ku birebana n'igisirikare cy'u Burundi kubinjira muri iyi mirwano bashya, kugeza ubu Bwana Safari wabitubwiraho iki n'iki kidasanzwe kiri gukorwa kuri ibi? Ikidasanzwe ni uko bo bashaka kugaragaza ko batariyo, kandi mu kuza n'ubundi baza ku manywa y'ihangu, baza bambaye uniform z'u Burundi, bagera ku butaka bwa Kongo bagahabwa impuzankano n'ubundi za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. yego nicyo kidasanzwe kuko bo barashaka kugaragaza ko iby'impuza bigaragara ko badashaka kwigaragaza ko bari ku mirongo njyarugamba kuri ubu butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. yego hari gukorwa iki? kuba batabishaka nyine nabusobanuriye, bo baraza nyine bagakora amayeri yo guhita bambara impuzankano za Fardc, kuko aho baruhukira n'ubundi bo bahita bakora n'imyenda yabo bagashyiramo iya Fardc. Bikomeje kugenda bigaragara ko n'ubundi abari kuzana abasirikare bari bamaze iminsi bari mu myitozo muri biriya bice bya Cibitoki, mu ntara ya Cibitoki. Ayo niyo makuru nabasha kugutangariza, ndetse n'ingabo za Tanzania zaje ku munsi w'ejo bundi ndetse n'ejo hashize. yego nabo baje gutyo bahita babaha uniform za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. kugeza ubu Bwana Safari watubwira ko abanyatanzania bamaze kuza barangana gute? icyo nakubwira cyo bashobora kuba ari bataliyani nk'eshatu, bari muri bataliyani zigera mu 10. yego kugeza ubu ibice badiployinze murabizi? abenshi bari Karemi, yego ariko magingo ya nani Baraka hari bake bahagejeje. yego Bwana Safari, reka dusoreze ngacu gushimire cyane, ubwo urakomeza udukurikiranire ibyamakuru ugenda tugezaho izindi update. natwe reka tubashimire, namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kuri imwe rudende ashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Dusoreje ngaha, wowe dukurikiye bwa mbere ufite sabone